ejele ngihlukumezekile kodwa futhi abantu bomthetho bangiphathe kahle ejele abenzelelanga bangiphathe ngendlela abekufanele bangiphathe ngayo njengesiboshwa. Hayi mothi nensizwa zikuphathe kahle mfowethu hayi ngiyaxolisela. Yini incident ewaphola eyake yangahlela ngena ngalokuqala ngoba lenkantolo usethu angithi manje uma usejele awazi na phone awazi na TV akuzinto ikakhulukazi bawutokile iboshwe ezaziyo yizo lezi ezisuke sikwetshiwe ifice insizwa laphana zangakithi ezinye zase Scott hemkhaya hawu mntwana ngibonile ku TV siboshwe izandla siboshwe inyawo kudlulela kwamaphara lokhu kwama nabafazi abakhona ingane lokwamaphara lokho kunukela ukubhubhi ikhwapha olokwazalwa yabo lokho kunyele ezandleni ukuphatha emaphoyiseni yabona sonke ngiyibona lapha nafu yabona ngazi ukuthi mina amaphara ayakwazi ukulwa ngamasimba amaphoyisa yabona yaba maphara kutshenile alwa ngamasimba amaphoyisa yabona amaphara afike iphara lethu iphoyisa lithi hey afike nathi ayenza siyayenza ngibambelela ngomali baba nezidakani kanti anya bakho manisondele nimshaya lapho ngohudo lomnyama owenkunzi khwela kanti abazi ukuthi ngezulu sakithi ngezinto sakithi amasimba ayisichitho amaphoyisa amaningi awasasebenzi ngenxa yalawo amaphara ayaphala amasimba agcwala i-uniform yephoyisa lifike ngokuthatha sesibhamu lifike liphethe isibhamu lesilahla phansi kavelela no amasimba kubaleka lawa elihamba nawo amaphoyisa iphinde nalo likhumula ijaketi lilahle phansi linuka amasimba ahamba negroup phakathi angibonile aphola kuhlungu manje mfowethu amaphoyisa emveni kwalokho mangabe lehambe amaningi athatha leave amanye ahambe angaphinda abuye ngoba kwayiniform le yayibashe ngoba amasimbi ephara anama dot eshikile lephoyisa ahlulela ngithi i-domestic manje na wena wawume ngapha ume ngasesayidini lephoyisa noma ngasesayidini lephara uxoxela umlando nje wasejele mina into mina ngabathethisa ngamaphoyisa ngamasona ukuthi la yeka laba bantu ngithi mina kade nihola ngecommission ngababuza kade nihola ngecommission yini bophela abantu ngoba la abantu into vele ngisalungiseka yeka lento manje alisavumelekile iphara amali yoboshwa ukuthi ibambelele ngumva ngoba iyaziyo ukuthi ithi ngishiya usheke ngoba nesikini uhudo lapho kuyichop ngeza noma sefika kuyiphahla ucabanga ngamasimba mengabhadlaza ebusweni ephara ukuthi lento wena uyibuka wena njengesimo sabadala yokuthi waliwe idlozi awubuka idlozi isichitho umuphi umfazi ongame ngama ugcwele amasimbi ephara ukuthi ngiyadile umxoxela ngamasimbi ephara manje iyona into yakuphatha kabi lena ngiphathe kabi izinto engiyifunde ejele ngiyofa ngingazazi ngiyibonile ejele ngiyizenzeke